Kakenhun jong kumba saungut kinong lutie, kilangat ha kajing syak bom shnong ha upat bhur hadien, kajing persyang lutie ya kawai katrok, ha kashnong kuinain Riboy district ha kamit jong kakhatway tarik nailur. Katkum kijing tip layat hu ba kani kakenhun kinong lutie, kilalet bandrung jubor hapo kawai katrok, kabarang yang na kabenta ban shed jing shed, hajan kidukan wine shop, ha kashnong umnyat, ha kaba kila thombor ya unongnya ubadan marway, Henry ubalayo ban petkrat, bat pan jingarap na kinong syong dukan, kibala be thong ya kitay kirunar, kibala pendan kam da kawai kakali auto rickshaw. Namar kakubor kabala sapriang stat baha, laong ba kipat bhur, kilayo ban bat no ya kani ka auto ha kawai kajaka, hajan kashnong kuinain, bat marya yo kem ya kitay kisaungut, kila bom bat tiet na phang, haban da jam jai, tat hadu, balawan poi kinong yalam shnong, kibala pentip bat IT no, sya kipulit kanong po police station, ban le ya kabadan kam. Kibor pulit kanong po police station, menta kidang pelong ya kajing tokit halor kani kajing ja, bat halor kani kajing tmu ban lute na utay unong nya atrok. Beb. Itu polite space ni tau, kamu boleh ni tau. Kami baslah. Ini penbak.